Biyag ti tao. Ma'am Wendy, mabaling ka ditag sweldo? Agawit ang kami di lugar mi. Tayo nakikan italawans tina. Sure, Sir Gary. Kaano nga rot nga ti sublim? Inton bigat mo't lang, ma'am. Sige. Mabit lang nga rot Gary, ha? Alaik ti sweldo. Ay, si kamo gayam Gary, anak ko. Ay nasaya at nagawit ka. Aday padamag ko kin ka, anak ko. Ha? Anya day tanan ha? Malala, sumarag ka pa'y. Ay amaw. Ada sa balay, amang sarsarong ka rin dyan, nubyam. Ha? O sino na nan? Ay, hindi ka amaw. Ang madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginain. Anya? Ang mga nam amuna lang. Wano kabagyanda. Madamo na kang ngagak. Nga agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya? Kat gagangay na anana. Tabalasang kangarod ni Elisa. Kan napintas. Isumado tag kursunada kan kwa na. Ngam adakan na nubyo na. Rebeng na, sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti pa nagtalag ko kay ni Elisa nanang. Patsyek adinak to isukat day jay. Gary, nagawid ka matgayam. Wen Elisa, takailiw ka man na makita. Anyan? Nagkita talay din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga ron manan. Noon pa panam, rumwarta. Hintamangan ni Tiruan. Uray iti turo-turo lang. Sige. Sikati makaamo, Gary. Mangan ka ni Lisa. Itimot latan cellphone mo ti ayang ti imatang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, Ay, chat namin ti gayam ko. Danda ni akong malpasamangan. Ngam di ka pa'y nakarugi. Sige. Mga anak matan, Gary. Ay, adaman ng taylugan di bang sarsarungkar ka ni Elisa di taparaangan da. Ay, di lalaki. Nagadaw ti indisaag na. Dada. Anyang nga taday jay. Makansa mo ti daduma. Adapay nakabigao. Wan. Makansa ti daduma. Nagadaw nakarkartaw nga indisaag na. Tatang! Umay kayo! Tulungan kayo ni Elmo namang ibabakalan hindi yung sangkot na. Ay dyan ni Elisa. Tulungan nandiy lalaki. Dana. Apay gaya kas jay. Kasta unay mo, ita pa nang welcome na. Iti dayta nga gar-aram kinkwa na. Nya nga iti kaya ta sa unday ta. At nga tamay, panaggusto na. Iti dayta alalaki. Ay, Mare Belen, umay kanto di tabalay intun malam tamang rabi itayaw. Apay. Anya to kasyon, maripilang. Birthday nila kay. Kakaiso na nga danang sponsor iti birthday na. Umay kanto Sige, Mare. Numayak to. Naimbang man, tada ng sponsor iti kasangay ni pare. When Mare, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ay, sige Mare, tanak pawisan nagiti na dumakakaro ba? Na. Apay ngay, akas chay da Mare pilang. Amuda mat nga gayan ayat dagiti anak me. Apay. Kasla pag-aayat damat apasang bayan da dya lalaki di ta balay da. Ganda. Supayan tinag
kastaus para iti panagkasangay ni Pari Karnaw. Na. Anya ti kaya ta sa wunday jay. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Anak ko! Kano ka nga gawin? Jakpa mo, Nanang. Apay ka di. Ay kwa, kanayon kami rin nga umayjay dalugan na nga gararam ka ni Lisa. Kanayon na makita tilugan na nakaparada iti paraangan da. Anya? Kanayon pa yan, ti okasyon iti balay da. Kaya lalagay iti agas-gastaus. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaan no kasaritam jay nubiam. Damagam no apayakas jay ti trato na iti day jay lalaki. Kanayon da gamin nga kuyog gamapan iti store. Anya? Sige. Agawid ak numalam, Nanang. Why nanakaw? Umay ka. Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka. Tayin tamanan mga nitirwa. Ay, saanan? Ay, naumak nga minan amang mga itituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangiliblibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon amang i-shopping kanya. Sino nga dahita? Kan... Pasensya ka na. Ngudyak maipayda kita. Tamo mat. Nakura payak lang. Basit lang ti sweldo kiti trabaho. No, okay lang. Maawatan ka, Gary. Kat... ada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya dahita, Eliza? Di ka kaya tapang namnamaan ni ti awan. Iso lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza? Di ka kumamatag sa iti kasta. Diyak kaya't ti marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbagka, Gary. Eliza, anya ti nagbasulak. Pakawanan na kung nada nagbasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo. Siyak siguro tayan di problema. Ngamin, nagbawingak iti sa bali a lalaki. Anya? Sorry, Gary, ha? Ngam, inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak lang day ti lalaki. Idinto tas siyak nakurapay lang. Masapol nga agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Wan, aklunak. May sa ti kinabak nang naanangayatak kan kwa na. Sorry. Ngam, di mo maipaay ti sapsapulak. Kaya't ko ti guminawa. Kaya't ko ayaon nagiti dadakkel ko itirikat. Isa maawatan na kuma. Tamom no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo di ti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pangasim, Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan numapukaw kay ti biyag ko. Maasi ka kumamat kanya ko. Ay, di nakarakupan, Gary. Ala, pumanaw ka na. Kat maudin da ito ayo umay mo diti balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka kadi? Saan, ma'am? Medyo agpanatahak lang. Di ka naglibak. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema? Tinasayaan. Isartag mo pa ang tilugan. Wan, ma'am. Apay, Gary, anyat problema. Ibagam ko ma, tapno matulungan ka. Sininaanak tinubyak. Mamuindi. Nakurapayak lang kami. Isungayin sukat na kitibak na. Anya? Ala-ala, husta nan, Gary. Di ka unay agladingit.
Nalabit, saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Laglagip mong kumakanayon, nga amin ang mapukaw at dalata kasukat na. Pasensya ka, ma'am. May ramraman ko niti problema. Awanan yaman na. Mawatan ka, Gary. Gamin, nagdalanag matitikas ta. Amom, napatasak mat ti mapaspasaram ita. Iso nga amok tirik na ti mapanawan wenno may sukat. Malala, isadag mo laeng dito'y abagak ti panagsangit mo, Gary. Bareng maalay ayan tirik na. Mare Belen, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Ha? Inton umay alawas ti kasarda, Mare. Aya, Masapa kanto atap no may matangam ti sibubukol a seremonya. wud Mare. Ay, sige nga Rod, panawan kan ta dapay gatanga kay J-Star. Ay, talaga nga awan rik na dagita tao. Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisinan ni Lisa iti anak ko. Ay, anya ngay nga raw. Nakurapay laeng mutpiman jay anak ko. Kaasimot ni Garay. Insukat da iti baknag. Ay, sapay ko ma. Tama kay liwliwag at dagaws jay anak ko. Masansana na marabyan kayo kinigari asumang patuwende. Papapalan niyo. Kwa, adadadarayan mi nga okasyon, papa. Diya mo no nagbidutak iti daytoy. Ngam, adda mapalpaliw ko iha. Papa? Kasla nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, papa. No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat. No, agbalin kami anasingad, ken ni Gary. Diretsa anak Wendy. Adda ka din nagkinawatan niyo ken ni Gary? Kwa. Sapay kumata, saan kayo nga agungat, papa? Sapay kumata, mawatan da. Adda ken awan lang ti sungbati sa ludsod ko, Wendy. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Uwan, papa. Agayan-ayan kami ka ni Gary. Anya, sigurado ka? Agayat ka iti may sa a family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag ni? Akin ninayat kami adwa. Sa bagay mo't kiti Ngamne, kita di ka pa'y laagtar-tarasudos. Tingi-tingi malayang bag-trick naman ako. Tapunawan to ti pagbabawyam. Tanarigat ti mailawaan. Laglagi pam, linukudakan iti naminsan. Nasingpat ni Gary, papa. Patsak adin at to alilawan kan pagladingitan. Diyak ni namnama akayatem tikas kanyang. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan ni ti ma'am. Taagayan na yatan, Gary. Mabambainakin ka, Wendy. Nagbaknang ka namin. Itintuntas sa akin, nagkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapudno a panagayat, Gary? Basta, kasken ka ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di na to ang lilawen. Ikarik, Wendy. Ag may masaka lang ayatag aging gatong palbiyak ko. Di kanto pulos paldaangan. Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayatan ka mo, Gary. Ita tagasawatan ken
Amo mo't ti pasikot-sikot dagiti daduma a negosyo. Italig kon ti daduma ken kagari. Ngamin, diyak ka ba ilan no si Syaklaeng ang mga sikaso kadagijay. Nakapsot mo't ngaminan ni Papa. Ta, adun ti rikrik nain na itibagin ha. Ang yaman ako nagtalag kay di ka ba Wendy? Wen, amok ka ba ilam ti ipaaramid ko ken ka. Agtalag ako na ken ka, Gary. Nagluwag tayo driver. Kasero. Agugang tiklatan nga ora damasabat na. Nay maglagitin ta nagminorak. Kundi overtake. Nga agsakdang matlagayam iti asidang. Agsakdang man iti batog na. Kita amat ba si ti panagmanmanehom? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamot gayam day tagari. Ha? Elisa? Pasensya ka niti pa nag-overtake ko, Gary. Mabit lang tadumsagak, Elisa. Napintas tilugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo Regalo ti asawa kanyak. Naimbagman ta nakalugan kay tikasta. Regalo mo ta asawa kanya, Elisa. No kasta, nangasawa kan? Wen, Elisa. Okay. Bak nang ngarud mo ti inasawam, Gary. Sigo da bus ko tinagbalin nga asawa. Kat, adan anak yun? Mawan pa Siga. Awampay. Diyak man na mo, no, pwede ka maadaan iti anak. Tinasayat, intag merienda. Nawan pa panam. Ha? Awan mo't kidi. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na, Gary. Uray ka sa ti aramidak. Diyak maisurong ayatan tinaki asawaak. Ha? Diyak ilibak. Si kalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak. Elisa. Si Gary. Aklo ng tagpaiso. Ayayatan nakpay lang aging ka ita. Saan ka di? Sumungbat ka, Gary. Ayayatan nakpay. Saan ka di? Kaya't mo tamapantag beer house? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Sige. Ngam, santa ko mga agpakarabi unay Apay, mabutang kay iti asawam? Andar na ka ti asawam? Saan? Itaan niya gapo. Sige. Mapantang rod iti pangawisam kanyak. Rabiin, apay kanta ka pala dito isalas iha. Di ka kadipay maturog. Or-right ni Gary, Papa. Ha? Ne? Napanad na? Rabiin na? Kuna na nga dasarakan na atao, ngam awan mo din. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na garod, Papa. Anya? Awakan mo't no nalubat lang. Wano saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay la kumatakas tang agpaiso, Papa. Gary, agriin kan. Aldawan. Apay di nakrining nga dagos. Apay, mabutang kay iti asawam? Nasyak, awan kabutang ko. Elisa. Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di? Jakilibak. Saan na po nasitip panagayat ko ka? Kat nakaragragsakak. Ta nagsarak tamanan. Agyaman hak. Inaklon mo matlang ang tipod no arik nam.
Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tanaramidan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sikat makaam mo, Elisa. Wendy, rumuarak bit. Adalamapan ko sabto na kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isulakan mo nga mintiwaya na, Wendy. Mabitag laeng. I miss you, Gary. Kuma, si ka na kanayon ti kaduak. Ti kadandanak. Uray siya nga, Elisa. May kawak magtan kung saan ka kadwa. Sika ka na yung tisap-sapulag. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumar. Sana nga text. Sabali at talagan ti marikrinak. At dan sakit di sabaling ar-aramidin ti asawak. Nasapay kumata nagbitutak laang iti atap ko. Sorry, Wendy. Nalubatak. Diyak makatext keng ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry manen. Sige, tagdi ko sakbihin. Tagiddantan arumwar no madamdama. Nabati na ti cellphone na iti lamiseta. Kita manupod no analobat. Ah? Ni, saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Pari Eli tinagan ti umawawag. I-accept ko. Yamtsak agsasao. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatan ti wallet mo iti hotel ang nagturukan ka. Ha? Ngam inalakon. Alaan tulangan kanya magkita tamanan. Sakit ti awanan pa. Hello, sweetheart. Mangmangag na ka di. Hello? Dagiti awanan pa. Talaga. Jaksitang ti asawa ka. Aramid kitin ti rumpeng. Dahil ti lugan ti asawak, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaammo kadakwada. Diyak kayat ti maluklok. Isu anasaysaya atin ti kastoy ang mapasamak. Wendy, pangasim, di na ko may pabalod. Maasi ka kanya. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akasken kagari. Awanan ka iti pa. Wendy. Sige, tupanag lang. Basta isanod mo kumantidarum mo kontra kanya. Pagkawanan na ko, ma. Agbalbaliw ako. Diyan ako ulitin tinaramig ko. Saanan? Nasaysaya atan ti panagtali na itmo dito'y pagbaludan. Ta ikarom tinagbasulam. Ay na, anyan ti kastya nagtungtong palam, anak ko. Nanang, diyak kaya ti mabalod. Awanan ti maaramidam. Nagdarom nagita asawa yung kanigaray. Apay nga minanaaramid mo ti kastyay. Nagmayat lang arodon ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailaw anak nanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko kanigari. Diyak pinanunot ti ibunga ti naramid ko. Ngala, pag nakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumot laang di asawam. Biyag di tao. Adda akon dito silid ni mama. Ngay mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa.
Naglaw ni Diado nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Di nak nasiputan ni mama tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyak tumatlang ti pangipatawidan na iti saniko amabati na. Anya ko matidda kasi ti aramidak ngay. Una aklang man. Oh, just kintumat kami na di akong parek. No di nakimpan ni di kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya. Sir Salde, anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti ungtan ni Ma'am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Madata. Nakita ko to'y lakasan ni mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni mama agameng na dito eh. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Paglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka madanagan, tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko. Nasiputak ngamin ti isasarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamamukan. Nasingput ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasdi ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw tinaga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. Noan yaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsakbay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam tilakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Tasigurado nga isugal na laang. Ha? Diyak pa'y matmabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y lang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kag tanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me.
Kas pagyaman ko iti kinasayang at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, syakit di tiyag yaman, tanam amu kayo. Kat adda libre apagyanak. Amumat nga katang-katangak ideta. Awan ka nga rod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka, nanak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ana, di mon panunutan dayta. Aginggat ka bailan kan napigsa akpay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Niyator ni Kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana nga eh. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Sumat lagaya madyak makita di lakasa day di lolam ni tibalay. Dayjay mo't gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti dayjay. Si kakano tinangipatawidan na iti dayjay. Ket, apay nga ron na makaungat kayo ngay. No para mo't gayam kanyak dayjay, papa. Ket, amom nga ron no mapagtalkan dayjay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day din lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti dayja babaunan ngam siyak nga anak na. Nas ka na mabirukan ta dayja abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga alahas. Papa, isasapulan ta dayja babaunan. Bawyin ta ti inana nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyagan man iti danom dito. Mabiglang, nana. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom yun, nanang. Kumarkaron sa mat tauyak yun. Di yumot ngamin kaya tagpa-ospital. Tapno amu tayo kumano anya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan manon nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo, Naimbaglakit din tadakad kadwatan ni nana ising. Kan adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo? Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran ta lugar, anak ko. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin daytoy apanagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Maalaala, ingkakitaan ni nanam nga ising. Simang putsan. Naikali kung dito'y abay ti puun ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkaba-kaba ti barukong ko. Tunggal makitkitak day jay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anangawat iti day jay. Taawan talgad ti panagbiag mi iti anak ko. Numabalin la ko nga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken a pangyawatak iti dayjay. Nanang! Ha? Addaak dito'y sirok ti mangga, anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tawa dinutukak amang paliiw iti sigod ang nagnaadan na beti.
Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga imakaranda. Oh, naimbaglangan ta syakti imo na nga inawagan da. Saan kat ani papa? Kinasayat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Narigatan. Amang ano niya pa'y taramidon na kanina na Betty. Ha? Nay, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlat na nakasta kayo. Kasalomat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y madirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talaga nga muna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglemengan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanen tay may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda niya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na dya alahas na dilulam. Milyones ti balor na dya. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagserra. Tinakman ni Soro. May sakamat. Una yan ni Papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't ama pukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apag sungrod. Tano kasto'y ama tutudo, kat saan tayo amarigatan. Wen nanang. Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. Wen nanang. Didak pa kadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di papanan nyo. Wen anak ko. Maala, mapan kamin tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising, kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Ni, kasla adarim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty alumpinig? Wan. Apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka di nga oraya ko ni nanang mo? Agmay saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. Adala na patag nga ibagak ka ni Nana Betty. Ha? Sige. Umunag kayo nga rod. Nana ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wan ka di. Alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't ngamin na di mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtib bayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Alala, agawaan ta nga rod ti magnan. Ha? Lawrence? Nana Betty,
Agyamanak ta nabirokan kayo matlaang. Kasanuan na amo ang tikaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang biro kada kayo. Kat naibagada dati alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam Pastragam ida ditoy. Saanan? Ta pumanaw kami matla dagos na na. Taoray ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya? Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. Sikati na kaisang ratan da ito alakasa barok. Para kun ka talaga da ito'y. Iso asinal sa luwadak. Kat sapay lakuma, tanuan niya man tilinaon da ita alakasa. Kat maaramat iti nasayaat barok. Akas iti pagayatan da iti lolang. Nana, Ala, nasken ama kapanaw kan, sakbay asumip ngat. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden, Nana. Aywan, awatan nyo dati akwarta. Oh, tulong ko kada kayo. Ay nasaanan baro. Alan, Nana. Alaan yun, kat agsubli ak tumanan. Ada ka di mabali na pangkuntakak kada kayo? Kas makita mat, awan kuryente dito'y ayan mi baro. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ay ala agyaman nak baro. Itataawanan dito'y tilakas. Kasla na parutan ak iti siit dito'y baro kong anak ko. Nanang, mabalin tayong matsigurong ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilamlamangan tayo. Nauma ka din dito, yanak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Pwede, ada ka? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Pwede. Nanang, Kunak no agulimag kan tibiyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga. Nung di mo kaya't yung uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakas. Pwede. Dinak pakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana ising. Sir Saldi, Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? Apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gunggunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiga nabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo kay di tatulungan dak nga agkarpintiro. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabalan tayo dahito. Di kay agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, ada ka di ibagayo? Apay asimmer kayo diti silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ne, apay kastamat ng ti ibagbagayo, Papa.
Adamot gaya man kan katilakasad day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti day ta? Nasara ka konti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, itid mo kanyak day jay. Siyak tinakaisang ratan day jay akinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugal yung manang day jay. Agulima ka! Itid mo kanyak wano saan. Ha? Papa, anak dak, kabalandak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Well, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, Alan Lawrence, itad mon ti kidawag, tapno nasaya at kakanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil tiyan nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na nga uray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Diyos ko, pakawanam kumati amak, kadag iti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito'y kabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo, kan panaw ti atip na. Ay nabaro, inuram ni papam idi imay dito'y. Anya, unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan, jaklayang pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami ad inangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Ken wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka ti. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ha? Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kininanay sing. Kaasimat, bakatan. Dakil ti utang ko anay bagan akam kan ko ana. Ta iso tinangkad kadwa idi iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Iso nga agnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo tunay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala akiti sa bali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod ah. Agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Baro, akim balay iti maipatpatakder di taasidag to'y balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Baro. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Baro. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, Nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay. Kukayon tumutan. Diyak ninamnamad ay ting aramidang, Baro.
Agyaman ako, daykan ka. Nagsaya at ka at ako. Gaputa na saya at kayumot ka na kami, Nana. Biyang di tao. Ket kita, isagot mi kada kayo ti sa balimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyang di tao. Anya mati kaste apa nagkup-kupin mon, Penny? Nakulang matan to uniform ko. Agwa. Tsak pa nga min plinansya day ta, Rodel. Yig mo taplan sa ak. Ay nalada wakto na. Puro ka mat last minute. Pasensya kan lakay. Pinakan ko pa nga min dagiti baboy. Pinagtumar ko iti agas ti anak ta. Tadapay lang amin uyak na. Ay napabaya ka ngamin nga ina. Baybayam ti anak mo. Iso ka naguyakan. Rodel. Alaan ti sapatos ko tamapanakon. Sige. Mabait lang. Troy, anak. Bantayam niya ading mo, ha? Ta isalapay ko biit dagiti linabaak. Wan? Wan, nanang. Sige. Mabiitak laang, Wan. Umay ka dito'y ading. Mapanlaang agi sa lapay ni nanang. Agay ayam ka dito'y, Wan. Ala, di ka rumwar Umay ka. Ala, natumba ni ading. Kat na itugtog. Ala! Hoy, Penny. Apay nga dapo kong li baby. Natumba ta, ipilit na ti sumurot kanyak. Nagisalapayak ngamin iti binilag. Anya? Pampanawam ti anak ta nga ure awang kadwana? Ada ni Troy akadwana, ngam syempre. Nalukmag ni baby. Iso adi na mabagkat. Anya? Troy, umay ka man. Apay ka di, tatang. Anyat inaramid mo ka ni baby. Induron mo anya. Ha? Ala, saan, tatang? Natumba kat na itugtog. Umay ka man. Umay ka man. Anay Ito ko. na minsan. Pantayam ana imbag ti ating. Wan! Anay ko. Wan, tatang. Rodel, di mo masmasang ni Troy. Masaksakitan. Isakit mo launay nga minday tanganak mo kada. Imbis nga ungtam, tapno amuna ter aramidin na. Rodel, Ala, panawan dak ito eh. Tama stress ang makakit-kita iti panagrup-rup ayo! Nanang, agdaman kasarsaritan ni tatang ejay cellphone. ala, baybayam ni tatang mo. Gayem na siguro day chay. Hani mati ibagbaga ni tatang. Baybayamon anak ko. Hani siguro at tinagan ti gayem na. Ay, at dagayam nagan ahani? Wana anak ko. Adan to pa'y darling, kas kadalab anagan anak ko. Isa baybayam ni tatang mo, Wan. Wan, nanang. Masad-sadutak nga ro din nagtrabaho, hani. Ti, agsartang kanya agtrabaho, hani. Pangalak nga iti kwartak, awan trabaho. Abi, hani. Siyak di makaamukin ka. Di ka madanagan. Ha? Kababay matkan ka, ha? Pagpainam ko ma. Kasla kalasab sa bali. Hani, Idad ko ti kasapulan yu. Basta sinaamon ti asawam. sana mabalinday tanga ibagbagam, hani. Ngamin, ipanaw na ti anak ko. No sinaak ni Penny. Ay, Rodel. Sana bale. Taore maamuan na ti maipapan ka data. Awan maramidan na.
No sana makaanos. Hindi pumanaw. Basta siya klaang narutilab mo, ha? Wan, kunak lang arudan. Si kalaang. Awanan ti sa balipay. Rodel, aldawan. Agring ka. Maladaw kan iti trabaho. Ano yung matan? Disturbo ka iti turog. Maladaw ka nga rod iti trabaho. Sana ko nagtrabaho. Nagikada ko niti trabaho. Anya? Tanawan nak dito eh. Tayo tuloy ko ti maturog. Alaunan sa ngaminan iti nakaturog ka. Nagbabad ka man ngaminan anakin inawag iti day siya babae. Kat, nagreklamo ka. No, di ka makaanos, di pumanaw ka. Ngam ibatin ti anak ta. Ni Troy lang ti kuyog mo. Ta saan kumat nga anak ti anak mo? Rodel. Sumungbat ka! Maaklon mo, asumapulak itinayon mo. Kabalam ti agbyag nga awanak. Abay, ada ipakan mo iti anak mo. Nga awanak, iti biyag mo. Ah, Nagsakit mo't nanti pa nagsasaom kanya. hoy! Saan ta anang kalay sa Penny? Iso nga awan laban mo, kan awan kamat mo kanya. Ipagpagapok lang iti anak ta. Iso adundunaan ka! Nakitak man na hindi pa nagkuyog da Rodel kanti babae na. Nag-shopping da ijay mall. Uwan tata. Nagadutin sangpet na kagawaan da iti anak mi. Apay ngan anusam ti makidindin na iti asawa. Ket lantaran ti panangisuksukat nakin ka. Tata, Sa bagay, saan kumutki di arik na tirik nam? Isu amawatan ka. Isu na laeng ta. Maasyanak kada kayo nga giina. awan nga min mas no apapanan mi. No panawan mi ni Rodel, tata. Ulila akon adamang. Kan awan kakabsat ko. Kat timot amati inauna nga anak ko. Jak matan mapangnamnamaan. Tadakat nga ron sa bali a pamilya na. Balasang ko. Iso ajak mabalintag reklamo iti anyaman nga aramidan ni Rodel. Tanawan ti asawak. Agbisin kami nga agiina. Napanan ka din ni tatang, nanang. Tsaka mo anak ko. Kanayon mat nga awan dito'y balay. Wen, tada siguro na pataga na panan na, Troy. Mabayag ka di iti papanan na. Ay, tsaka mo anak ko. Amang ano inton bigat. Wano inton maminsan abigat pa iti awid na. Ay, mayat garod, nanang. Mabutbutang gamin kan ni tatang. Unget nga unget. Makikitutak no bugbog kawan nak. Ala, awawatam latan ni tatang muwan. Nabannog siguro, iso nga umanungat. No at nabindot ko. Kanayon na nga ibaga nga imala akano idipudpud no nga amak. Ala, di mo na ikan kano ni tatang mo, Troy. Ayan gamin jay pudpud no nga tatang ko. Napantayo mat ko maiti ayan na nanang. Baka nasingsingpet ngam ni tatang. Anda iti adayo a lugar. Anda ngamin sa bali a pamilya na. Iso adita mabalinti mapan ichay, anak. Nanang? Basta agsingsingpet ka kanayon, Juan. Kan agagagat ka. Oh, isimpam dagiti ginatgatang ko a groceries, Penny. Juan, Rodel. Kumplito na kita na. Awanan ti problema. Uray ti gatas ti anak ta, adaditan. Nagapuam ka di. Ijay anda abi, iso ti gimatang kada kita. Anya? Kan kayat na ti magpasyar dito balay, ta kayat na amakita ti anak ko. Oy, di mo sup-supladaan o may dito ni abi ah. Pakitami ti nasayaan. Tane, adu ti maitultulong na kada tayo. Urajak ag trabaho, mabalin. Taad na ni abi amang ted kadagiti kasapulan tayo. Nene, di ka man agsinasinay dita. Ulitak nga ibaga ha. Saan ta nagkasar?
Iso adi ka kun direklamo. Ano di ka makaanos na waya ka itiri daw? Mabalin mo ti pumanaw. Rodel, Oh, anya. Makaanos ka uno saan? Sungbatan naktapno amok ter aramidag. uwan. Makaanusak. Nasayat. Ayawan gayam, dalo sa man ti may sa asilid ta mga no umiyan ni abi ditoy. Anya, saan kumamot na? Api anas ka na paturugam dito iti babaim. Ne. Kunak mo't adi kag reklamo iti anyaman nga ramidak peni. Apay, no awana, agbiag kayo aya. Di ka katagyaman. Tano saan agapo kanyak? Nalabi, agkatang-katang kapayla ko maita. Awan kumati umno apagyanam. Rodel, Iso adi ka man kung direklamo. No adda sumangput a babae dito'y balay. Tabalay ko daytoy. Awan bibiyang mo. Wen? Mawatam? Hello, sis! Kumusta? okay lang, sis. Anyat nagan mo itayan? Abi, sis. Kasta ka di. Nasaya at matata pimasyar ka dito'y balay. Aywan, takayat ko ang makita ti anak ni Rodel. Naglukmagnot gayam at talaga. Naglungpo nga ubing. Uwan, Abi. Ay, gayam. Ingka gumatang iti sidaan tayo, sis. Asensya kan tasikan ti baunek ang makipalengke. Okay lang, sis. Awan problema. Talaga anasingpet ti asawam Kunak tumat kan ka. Pas-pasurot kanyak dayta. Di na mabalintag iskandalo. Tasan kumat ngayon kasar. Basta tay karim ha. Siyak ti pakasaram. Wen. Talaga sikati kayat ko nga idatag iti altar. Tasikan ti maudi a babae iti biyag ko. Kat apay di mo pala papanawan ni Penny ditoy. Total, balay mo matay toy. Diyak nga rudmet kayat nga ipanaw na ti anak mi, Abi. Sana bale. Okay lang matkan kuha na ti kaadam iti biyag ko. Oh, kas makita met. Agduma ti silid mi. Honey. O niya, maturog ka dito'y balay? Sure, honey. Nanang, agsangsangit ka? Saan mat, anak ko? Magsangsangit ka, mat. Saan? Ala, ituloy mo ti maturog. Wen? Apay nga rod nga dalwam. Ang kaagsangit, nanang. Makasangitak nga agsangit ka. Saan mat? Agsangsangit ak ayak at saan mat? Nagsuya abak lang amin. Iso nga dalwak, anak. Nanang, Ala, maturog ka nuwan. Ituloy mo ti maturog. Sis, ibagamlaang ada ka sa pulam agatangan dito'y balayo. Tamang tudak iti paggatang yo. Di ka agbabain. Amukmot nga awan kwartam ket. Iso adi ka agbabain nga agkidaw iti kwarta kanyak, okay? Tani, oray ni Rodel, awan trabaho nan. Sige, tainak paglaba, Abi. Okay, sis. Ay, kaanon to nga ta pumanaw dito'y dayta a babae. Tapno mabukuda ko ni Rodel. Ay, di matla mauman. Nakaluto kan, Penny? Dandanin. Nagbag ka? Mabisin kamin kani Abi. Wen, makauray kayo. Napay, agdabog kamatan.
Ada pagkarkarit mo, ha? Maumakon. Tsak kabala ng tigas ti nga raramidam kanyak. Iparupam launay ti panangisuksukat mon kanyak, Rodel. Tsak makaanosan. Di ka makaanos? Anya pa lang arutir aramidam. Pumanaw ka na. Juan! Pumanaw kami iti dayti nga impyerno! No pumanaw ka, pangalaam nga rod, iti ipakan mo iti anak mo, aber. Awan mo trabaho. Uray matay kami iti bisin. Ano sa kuntag bisin? Ngamtiag na nayo na masaksakit anak. Tsak kabala na, Rodel. Sige. Adakan ka na pumanaw kan. Basta di mo alaan ti anak ta. Anya, Ni Troy lang ti ikuyog mo. sana mabalin. Siyak da karbangan na ni baby taubing pa'y tanak ta. Sana mabalin. Ilaban ko ti karbangak. Uray awan mo ko kwartak. Uray tagtagibas si tanak. Tawan kat nga rot kwartak. Kabalak nga ilaban dagiti anak ko. Basta alak ni baby. Ang damot ti babaim. Ibagam kan ko na. Tay bayan na kay ti anak. Tapnod damot aywanan nyo. Mabisina ko, nanang. Nabanugak amagmag na. Mabitlangan ako Gumatang ta itituron kan palamig. At dapay matbasit akwartak dito Papanan tayo ngayon, nanang. Kasaritak ti kasinsin ko. Tanumayat, makipagnaad tayo pala iti balayda. Sumapulak iti pagtrabahwak anak ko. Tapno day gatang ta iti gatas ni ading mo. Sige kasinsin, agnaad gayon dito'y balay. Total, awan kadwami dito'y. Ay na, agyaman unay insan. Sika lang aminan ti amok nga asitgan. Idi pa'y kumangamin ang imay kayo, insan. Ay, mabainak mat ngamin insan. O sige, insan. No kayat mo ti agtrabaho, ipabantay mo pa'y iti babaunan dagiti anak mo. Ay na, agyaman unay insan. Ay, masapul ngamin nga agtrabaho Tapno day gatang ko iti kanan mi nga agiina. Agyamanak, nakasapul kadagos iti panggadak. Uray para inawlaang iti restaurant. Mayatan, tinapatag, adda pagsweldoak. No dumakal lagi ti anak ko. Ikarigatak to siguro ti makapan iti abroad. Barang mapagasatan na kitjay. Kat maipayak iti napinta sa masakbayan dagiti anak ko. Babasit da pa'y ngamin. Katsak mabalin apanaawan ita. Adeta, nakainawa kon. Inakalaan ng timap, tagdalusakon. Tapno makaawid akmatan. Kanayon nga agsangsangit ni ading, nanang. Birbirukan na ka. Anya? Santula agsardeng nga agsangit no maturog. Kastaya anak ko. Wan, nanang, agungot pa yan ti babaunan da ditoy. Tadi na maanawa. Nauyong ti babaunan da antiwini, nanang. Anya? Baon pa'y abaon kanyak. Ung tanak no agiddaak. Ay, kastaya. Sige, jak pa'y lang arod sumrak intun bigat. Nya nga'y ti ginatang mo, nanang. Sibuyas kan bawang, anak. Inggatang ko tay sweldo kidi kalman. Ni, nagadumat ti sibuyas na ditoy. Gimatang kayo pa'y laang. Ilakok dagitoy, anak. At aduak, sakon to isursur nga ilakong. Ha? Sumurot kami matakan ni ading? Wen, isursur tayo to ilakok ka sibuyas kan bawang. Insan, imadun dagiti sursur mo alakom Wen nga rod insan. Saan lang nga nabawang kan sibuyas dagiti sursur ko? Apay no dito yon sangot ti balay ti paglakwam. Ha? Total, adumot dagiti aglabas a tao ditoy. Insan,
Mabalin aya, insan. Katuan apay kit din asaan, mabalin, insan. Mabitlaan ka kapsata, pila-pila lang nga po, tane. Sisak lang amin aglaklako. Ay na, talaga ngayon madunti customer ko. Nagmayatag lako no kastoy. Ato yung tikat gata nga, ma'am. Ato yung matkan ka, ma'am. Sige, pakiura yung labi itisok leyon, kakapsat. Insan, apay masapul pumanaw kayo ngay. Wan insan, ada ngamin inabangan mi apwesto ijay sentro. Kat ada kwarto apagturugan mi ijay. Kasta ka di. Sige nga Rod, sikati makamo, insan. Penny, bukayat mo. Ininutam to abayadan to'y pwesto nga ababangan. Tayla kumin. Talaga, tata? Ay, kaya't ko ano ilako yun? Ang awan pang cash ko. Iso nga rod ako nakahulugan. Alaan na kami ngaminan na giti anak ni Jabrod. Tayla kumin da ito eh. Agnad kami ngaminan ni Jabrod. Kasta ka di? O sige, kaya't ko, tata. Basta inutak abayadan. Awan babay mo kitiya? Sika lang nga rodon di mapakpakan? Sika pa di agbabae? Ang bulimag ka man. Awan sirbim a babae. Ay, sos, dagit ang agasawa. Agap apa naman ay na. Di dalagbay ni tikas tangar aramiden da. Ha? Ay, sos. Rimwaran ni Abe. Delikado. Agmerienda kayo pa'y, kabayatan ti pa naglako yo. Ma'am! Hanya, ma'am. Didak man nawawagan iti ma'am kunak. O sige, mangan kayo pa'y. Tapno di kay mabisinan. Ado ti merienda dita, ha? Mabati kayo pa, ya? Mapanak iti daduma pagtagilakwan. Ay, napasyar kong nagiti pagtagilakwa kiti natan. Itimot ayan ti bakery ti papanak. Inakmat kumustaan nagiti trabahador ichay. Ay, Diyos ko. Agyaman na kaunay kan ka. Amo ka naggapo amin kan ka dagiti abindisyon. Agyaman na kiti kanayo na panang tartarabay mo kada kami nga agiin na apo. Amo ka din na kami baybayan. Kat dawatag tagtultuloy a panang bindisyon kan panangigiyam kada kami. Penny. Rodel! Si Kamat Gayam! Kumusta? Kastoy. Kanayon nga agaburido ak. Kanayon ti panagapami ka ni Abi. Nakabil ko manan. Kat indarom na kon. Pangasim man. Pautangan na kung may ti pang ariglok ko ni Abi. Amok nga dun ti kwarta mita. Maasik ako makanyak, Penny. Kan pakawanan na ko ma. Urnusan da ko man ti amin iti nagbaatan ta. Agdadan na tayo manan. Lading itak, Rodel. Ngam, naragsak kami nga agiin na. Naulimag ti biyagmin. Iso adi na kami kuman nariribukan. Ha? Mabalin ka pautangan iti kwarta. Ngam no ti kunam nga agsinubyanta. Lading itak. Ngam tsak kayatan.
Biyag ti tao. Ay na, simbangput ka magaya man na nagkapuhi dyan syudad, Jimmy Baraw. Wanante. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta sularyo, Jimmy. Siya kanti. Basit la balay ti patagder ko. Basit matlat urnong ko ang trabaho di syudad. Ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawang. Agi patakder kan, iti balay mau. Wanante. Tapno daman mat pagyanak. Di kabsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Kat mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umadaaron na kita anak da. Ay, kamayat Ay, nahimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Engem adan balay mau. Ay, yap apal ko jay anak ko ken ka, Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikab-kabalay pa'y laang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masatut mo ang makikonstruction. Nasakit ka no ti ulo na ang mainitan pa. Iswada kami kani angkel mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maistresa. Ala ante, adan tulap na siguro. Makasapol tulap na ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan latamukon ka anakan. Kasanaw ang makasapol. Kat saan man nga biro kiti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat dyan na batay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. Anda pa'y matay may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate may pakiskes no maibus day jay. Sapay masikog man na jay manugang mau. Day jay mula manugang mo. Sikog, asikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Agam sikog paila sikog mau ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pagnaidanda. Tano addada akanayon iti pudirta. Mang namnamadalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawang mabalay da. Ay, dahi tangarot ti problema, lakay. Di nalatultulado, jay kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakam nga ron da kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kain ti masakbayan to, tagbalin a pamilya na. Ay, kanod to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umadadon ti putot na. Ang maging gaita, di na pa'y laag sa apol mo, ti trabaho na. Pagbagan talatan, bareng makapanunot to. Lisa, apay no agawid kayo pa'y laang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyok dan, makalang abday ti asok ijay balay. Sumusunal ngamin nagiti kakabsat ko. Kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarom mari ijay balay. Iso nga agat asok iti uneg. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, iso dalangan at yung may agpasyar dito eh. Kan may sa, nagawid na kita dua kakabsat ko. Ado kami una ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kaano nga tangay? Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayo na atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo ngamin ajay anak may. Tangay, saan na kami adengdenggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat adenggan na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di matlatag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na.
Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan. Tada kami mo timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami ti agdis-diskitar. Ala, pasensya kayon ananang. Sana bale. Tainton makaanakak. Agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugan Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Isuwa di kay anak nga na. Tawan mo't ipakan yaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mau kaanakan. Nalpas mo't tayo. Inton nga may alawas ante. Ta ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusay. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw adadakkel lagi jay. Ni, nagadun nga yan te. Saan na nakababain? Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo di pang ibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayaw kas lada kami ti dadakliyaw. Ante, Isuadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamigat di tabalay. Linayo na tinagluto, tainlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay napo, pangal daw to na ati linutom. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan kaanakan. No kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Sana nang kal. Agtalo na klangay. Talunat ki talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko? Tandamot ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang jay talon nyo no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay Wayne, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may saka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kayat mo kaanakan? Ha? Manyat serbiti pinaramin na balay na nga ay, no di na mapagturugan bakit. Kasi nga raw, awan kadkadwana, naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan, hadan to kadwana. Hanggang awan sapay mo, nubiam Jimay. Ewan pa yan, te. Uwan, may mayat mo't laang no, agtalinaid ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single ka na yaw, tawan pampanunutam. Bagim laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo apapapanaway? May mayat mo't laang no aglasin kayon iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Tano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Niya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutan. Nataw anak ko. Kasano, nuawan kami iti amam. Kasano, ang makasuro kayaw nga agdiskitar iti kanon yaw. Nang runakit na'y, umadadam dagiti anak mo. Iswa sapay ko ma saan nga agsaksakit tinakam mo, Wine. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimmy, kanakan. Umayak man. Ay, ante. Nakayugod gaya. Wine, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Atoy, makaamu ka namang luto, Wine. Allah, inlak-aman dakman na ante. Mababain akon ka na kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay, na.
At dayta ka manin. Kasla anak nga ruday, ti pangibilbilangakin kakaanakan. Ay, wagay am Jimmy. Aday bagak. Kit sapay kumataw, manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na tante? Apay no, agnaid ka laangan iti balay. Total, awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan nanti? Ado tayong agkakabalay, no? Mainayo na kailangan akabalay yun. Saan ka anakan? Ta sumublat da insan mo anato, kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Ta kasla agkabsat kayo. Uray agabang dan ano kwa. Ay, kwa, ante. Ay kaanakan, agpakpakaasi naimbaglakin ka tagmaymaysa ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. Iso may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na, agyaman na. Uray, agabang da. Ay, kwa, kanakan. Manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaidak mo titilibre iji balayo. Iso santan nga agabang. Ay nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iji balay mo. Awan mo't sabsabali ante. Kan masyanak kaming karakwarda. Kan nasingpet da anti Eva kanya. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon nga'y, Iji balay da anti Eva ante. anya, no kasta, agsinukat kayo ni ti pag naidan. Uwan ante. Kat kasanon nga'y no mga sawakan, pag naidan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kami to iji balay ko ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sabali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da di yung amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Auntie Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singpet ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingpet lang. Tapno maala na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka kanayon tagdisdiskitar. Masakit nga ron ti ulok arumar. Nagpudot. Agaw-awir ka nga raw ta siyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Ala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantayak. Ay, sensyanak pa langit Ay, isumilat ti aramid dyan nakta, iba. Sa dumilat ta. Maturog lat kukuen na iji balay ni Jimmy. Ay na, problema doon dayta. Tinapatay. Limasin dan iti pagnaidan. Ha? Saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Kanya balay na ngay bagbagam. Kayat ko asawan. Adan libre apag naidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Ta saan da ako kwa dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasingpet ti ka anak ka. Kan iso nga raw ngay nayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di napapanawin da nataw iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kastatim baga na kanyak. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanang. Ha? Siyak may tinang ipapa-ospital kadakwada ide. Saan aya? Inggas-gastusak ida.
Nakautangak iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iswa diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni iti utang kaw. Tangay di mo kaya't nagtrabaho. Bantayam na kiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay kayo na. Ang pagtrabaho maya. Agabrodak. Pagabrodan nak ti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta? Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang pala trabaho. Ay, diyak ka ba ilan nabantayan amin dagiti anak ta. Iso nga agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan na ti daddo mga anak tayo di balay da. Anya? Para day talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo suda ti bantayak, bakit? Anya? Nataw. Kwartam man may. Awan kwartak nana. Sakit di ko matikan nyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pa ilat impawit na. Hindi magarot agparparik na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay. Anya? Ay, awaga ma. Dumawat ka iti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayaw. Ha? Pagawidom lang ay no kastamot lang. Di na nga rod sungsung batan ti awag ko. Iso ang masuruna. Ante, ada ka doa kasi mang puwet. Ni Jeline, nobiak. Ah, Jeline, nyantik. naimbag ng oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimmy? Nakaamuam kan kuha na nga'y. Basta gamida Dito'y unang ti pagsasaritaan tayaw. Saan adita ayan tiridaw? Tunay kan aya bakay? Ala. Sumrek kayo. Ano kasta, mag-asawa ka, Jimmy? Uwan, Uncle. Umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran may itinobiak. Kan uray simple lang nga kasara. Ala Wen, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa'y lang amin, Jimmy. Kainagrigat ti adda asawa na. Bayabaw, day ta asasawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod ti kadwa. Ay kay, kasanun nga'y numangasawan. Pangiyawidan ng tungay, iti asawaan na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na? Ay, di mo basta papanawin danataw ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimmy. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawam. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadlata ti agkalaban. Apay kay akas tati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimmy. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayan ngay nayaw, Jimmy. Ta, maasya na kin kwa na. Isumay ti impatawid na kin ka. No kayat ko asublian dayjay, mabaleng. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin nakanagan itititulo dayjay adaga. Ako le MacArthur! Awan bibiyang mo iti daytoy, naawatam! Ulitan, Jimmy. No mga asawa ka, dito'y balay, ti pangisang petam, iti asawaam, Di mo papapanawin danataw, ijay balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, Ante, Jeline. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak polos ni namnam at ikas di nga ramidin ti ikit ko. Isumot lang na kasing simpat kanya kiti kalabas. Gayam, ando sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim.
Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y palay ni Jimmy. Palay mo din ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawan da nato dito. Lula! Ni Tatang! Ay! Baybayan nyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agring tulatan no kayat na. Lula, saan may matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Hey! Anya ka din dito nga ibagbaga mapap! Nan! Intaban kita, inti amayaw! Nato! Anak ko aya! Apay ngayon nagsapat ti ipapadaw mo! Kasanon dagiti anak mo! Anak ko aya! Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni Ije balay dagiti dadakkel ko, nanang. Ay kat, adakin ka day talisa. Tanusyak, wan maikaray ka may tulong ko kadagiti anak mo. Uwan, nanang. Maawatak day ta. Aladak day to. Tapos saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayon ti anak ko kat nawaya mo tin ngagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa eh. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Na. Anak ko ti napatir ka. Ulag! Alay ko! Tinukawanak! Anday ko! Kumusta ni ante, angkal? Yawanan ba raw? Sana na isang butibiyag ni Antem dito ospital. Ay, natayin ni Antem. Gapo itigita, ti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na. Nakasubli kamatlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwan, ante. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laang, takukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga iba, jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na adu ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngamda kami akakabsat na. Ngam itata na tayon, di na mangarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante, Iso amaday ti agag-agom. Di mo almanan ti saan mo akukwa, ta di mo may tugot dagita intun pumusay ka. Alaga gayam di tamanan, tinagibusan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless si Titunggal Maysa. Biyag. Titaw. Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskaster ko dito silid ko. Talagang amon ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mo ti awag ko. Uy nga ron, kat kumusta ka matan, my love? My love, ada nagatang ko alote pagipatakdiran tayo ti balay ta. Kasta ka di? Kat ima na di impaw iko a kwarta? Awan ha, inyan anay ko. Ninayunak bakit di Inlakok tayo basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala, apay nga ilakom, Alvin. Sayang. Sana bale, tabasit lang dahil jay anaila ko. Kurang mat nga mintimpaw it mo, iso ani na yun na. Kasta aya. Ala, sana bale.
Siyak ta gastos para iti pan nakaipatakder ti balayta. Ano sa mon, my love? Tani, sikamot lang tiyad na kwartana. Sikat yag suswildo dita abroad. Wen, okay lang. Talaga kasta. Tinapatag. Adanton balayta. Una, tapaman nga bakasyon ka. Ase kaswuntan ti pa nagkasarta. Apag isuntumot ten analpas ti may patakder a balayta. Ay na, sapay la kumatamalpas ti balayta, Alvin. Una, malpas talaga. Basta da kwarta a maaramat. Malpas. Wen, ipawit kun to adagos ti sweldo kinto mo may abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balayta. Wenjo na. Kat di kag danag. Tabantayak to na imbag dagiti trabahador. Manong Floro, umutangak man iti kwartam. Ne, pangusaram iti kwarta. Kabay-bayad mo lang iti utang mo. Ita, umutang ka manan. Wen, tarugyan mintag ipatakder iti balay mi. Anya? Abay, talaga ka di, nga gipatakder ka ni ti balay mo. Wen manong, balay mi ken na Alvin. Ay na, ading ko aya. Mamin anumat nga ibagakan ka. Agurnong ka pailaeng. Tainton makaurnong ka, agawid ka. Tasikat agipatakder iti balay mo. Di ka agipatakder iti balay mo, no awan ka iti Pilipinas. Adda ni Alvin ijay manong. Saan kayo ba nagkasar ka ni Alvin? Iso adi ka basta agtalag. Agtalakak iti nobyok. Nakagatang nga rodin iti lote apang ipatakderan mi iti balay. Anya? Ay, mano ti utangan? Tay sigod agatan nga utangag kan ka, amanong. Sana bale, bayadak manan into nagsweldo ak. O sige, mabitlaeng. Nanang, ito yung titawid ko adaga. Tagpatakder ako ni tibalay ko. Nay, kunak man no kunam nga adagatangan yu alote ijay sentro. Saanin tanangina. Imbis nga igatang ko iti lote ti kwarta. Lugan langan ti pangigatanga. Anya? Agi patakder ako ni tibalay ko. Tapno da pagbalayak no mga sawa. Naapay, pinawitan na ka man ni Jonah iti kwarta. Uy, nanang. Isungaro ti pagpatakder ko iti balay. Nalaka na saya at garod no kasta. Tapno adamot pakakitaan jay nobyam iti nagbambanugan na ija proud. Agad, kano nga iti kasariyaw. Yan tunto ah. Kasano makapagkalay sa kami nga. Ket adamot iti abroad ni Jonah. Inton makaawid ah. Alang araw. Sige, ito daw, no sa dino ti ayan titawid mo alute, anak ko. Tapdo marugyamon ati agipatakder iti balayaw. Agurnong kamat para iti bagim aading ko. Di mo ipawit amin na sweldo mo di Pilipinas. Agurno nga to ano malpas ti balay mi manong. Abay, dakil unay ayat ipapaaramid mo a balay mo. Wen manong, 2 stories. Ay, apo, siyak ti madandanagan iti kasta nga raramidem. Uray ko man o nagkasar kayo iti nobyom. Di ka kadimandanagan. Agkasar kami apaman ang makabakasyonak. Hey, sapay ko mangarot at amalpas ti balayo. Ang apay no ornungam langan ti kwartam dito abroad. Tayo to nagawid ka, samon to ipaaramid ti balayo. Si kamot manong, paulit-ulit mo't day tanga ibagbagam. Ay na, no, kasapulan nga ulit-ulitek, aramidek. Tapno makapanunot ka. Kasanon, no, kibaltang. Oh, di sayang, dagitin pau-pau-it mo akwartam. Dakilan agatad di impaw-paw-it mo itinobyom. Sana bale, tadandaga apundar mi. Kan adan tumutan balay mi, manong. Ay, adong aminan tinapasama kakasta. Adon, tinaamamok alino ko dagiti nobyo da. Dakilagatan tinawaldas kadakwada. Manong, idumam ni Alvin kadagita alalaki. Ngamin nasing pati nobyok. Mapagtalkan alalaki. Alvin, honey, kayat ko daytoy habang. Daytoy mano. Daytoy aday di online. Okay, sige Faye, honey. Gatangan ta. Manuti presyo na, honey. Daytoy man eh. Oh, kita medyo adang ngina na. Ayos lang.
Kabala ka gatangan day ta. Sige, i-order mo. Taitad ko ti kwarta kan ka. Thank you, honey. Nagsingpot ka talaga, Anubio. Mano tikaskin ka. Gapo tayo ayatan ka. Kat pangasim ha. Di na isusukat iti uray asino. Napintas kan ubin kapay. Iso nga ado, nagiti agar aram kan ka. Ang mga no isukat nak to. Saan, honey? Si kalaang ti love ko. Pangasim ko mga rod. Tapumanaw ka iti trabaho. Wen, pumanawak to, inton agasawatan. Amuma, tultulungak dagiti tatakal ko. No agsadingat ng trabaho, di awan mang tulong kadakwada. Basta di ka nga rod sumursurot iti uray asino ha. No ada mangawis kan karumar. Wen, di ka matanagan. Pudno makitib-tibulak, iti agtutuman lagi. Ngam, jak puno sumursurot iti uray asino kadakwada. Ngamin, adakan nga tagikwa iti puso kan ayat ko. Bakit? Asinaw dyan sangpat ni Alvin a babae, di parbangaw. Jaka mo awan ambok dita. Ubing ka napintas ba't a babae? Jaka mo. Di pa'y mo ngamin nakariing jay anak ta. Ay, madilay tuya na mapaspasamak bakit? Apay nga, ang nagisangpat iti babae diti balay. Kat adala nga rudan ni Joe na anobya na iti abroad. Jaka mo paluputum apaman makariing. Why? Masapol nga ati paentay tikas niya nga raramidan na. Ta sana nasaya at tikas ta. Gayam ko ni Fe, nanang, tatang. No kayam mo. Apay nga raw anak kaita kayo. One month nga may Alvin. Ibagam tagpaisto ka na kami. Hindi ka nagliba. Basta gayam ko. Ay, sige. Iluto pa iti gayam ko iti kanan na. Na, edda mo naluto ang makandita. Di na kayat ti ikan, nanang. Karne ti kayat nasidaan. Anya! Jackpot siya, nagayim na lang na dya babae. Bakit? Nuray siya ka. Nobya na lakit di dayjay. Imposible agayim na lang. Kano naglailo da, iti tungkal maysa. Huwag nga ron Agsinsinlobo na payamangan. Nadakit agayim makasta. Nayapaw, kasano nga ron day tuyan na kay. Kasano ngay ni Jonah Anubia na. Sabay madama, ti pan nakaaramid, ti balayda. Huwag nga ron. Nilamas siya ni tinobya na ija abroad. Ang no pagdamagan ta di anak ta, ilibak na may. Hindi naman aklunan ti amay. Ay, maasyanak itinobya na ijay abroad lakay. Anya nga taay at tinasaya at nga ramidin ta. Ipakamutan sa langan ka ni Jonah, tararamidon ni Alvin. Baka? Anya, ay, lakay. Ang mga nuda tamat tiguraan ti anak ta no aramidin ta ti kasta. Nang runakat awan inaklon na kadata. Naita ti parikot ita. Ang naulitan na pa iti mangisangpat iti babae iti balay. Isuntaon ti panagipulong ta iti nobya na. Jonah, ang mga noday nayon mo nga ipawit ko akwarta ni tatang inton bigat. Siyaktun ti agpawit. Ay, awan kwarta kon, manong. Napan amin iti balay mi. Ay, manipod na kinobyo ka. Di mo maipawitan iti kwarta ni tatang. Pasensya ka pa'y laang, manong. Si kapay laang ti mangipawit kan ni tatang, tani. Adu pa'y ti paggastusak. Naimbag tulan numalpas ti balay mi, tamay kaktumot tani ti kwarta ti amata. Ay, kitam ading ko. Awan samat mabatbati a kwarta mo. Ay, talaga nga awan Tagdiretso amin iti Pilipinas. Ay, naimbagkan ka at adan balay mo. Ngamsyak ngay, mangrugrugi kami pa'y laang agipatakder. Anyat saritaan nyo iti nobyom. Kaano ti panagkasaryo? Into nagbakasyonak, manong. Sino nga ti aggastos iti panagkasaryo? Si Kamanan? Ha?
Awan samat ngamin trabaho, Ginobium. Mang namnamalatan iti sweldo. Kasanumot day tangay. Dinansamat amo ti tumulong ken ka. Bambantayan na nga rod dagiti trabahador iti balay mi manong. Kasta laang? Agbambantay laang akaslad doon? Ay na, agpanunot kan, ta saan pa'y analadaw ti amin. Pilya matay lalaki nga amo na kaatulungan, ading ko. Kasanon nga, no adanton anak yo. Oh, di nakarkaron ti rigat mo. Di mo pa amuunay tinobyok. Ngam nagalasan dagiti ibagbaga may papankan ko na mano. Amon pa'y mata na imbag ti ugali ti tao sa kaagsao. Isardeng naman langin dahil ti asaritaan. Tamadlaw amasair ka manen. Basta siya, isaksakit ka, takabsat ka nga ron. Pagsaya atam, dagiti ibagbagaken ka. Ay kit bay ano awan may pauit na kwarta anak ko. Jak matag daw dawat ti kwarta yaw iti kamsat mo. Ay, madanaga na kami iti aramida na tatang. Ay, nagtalaglauna iti nobyo na. Kadi da pala nagkasar. Isumat ti papapanan amin asildonan. Una naman ita madama ti panagpatakder da iti balayda. Impakita na pa iti ladawan ti balayda amar aramaid. Ay, sapay ko mga rod at amalpas nga awan rumso aparikot. Magakmutkin ko na, di na ipawid amin na sweldo na. Kuna naman, ngawan ka na o tirumba nga pagdanagak. Sa nasingpad ka na o nobyo na. Ay na, kaano laan amo na day jay, hanggang nagtalakadagusin. Nubagbaga, masair tilik na na. Mala, bagbaga amlat sa anak ko. Ta makapanunot talat ta. Kamaudyanan na. Nalpas mo't ti balay ta, Alvin, honey. O, Jonah, magustuhan ka di mo tati pa nakaramid na. Nagpintas ti disenyo na. Ay na, magagaran akon nga gawid. Ti pa nagkasarta ti sumarunong asikaswanta. Agkasarta apaman ang makaawidak. O sige, Jonah. Urayak, ti pa nagawid mo. Sana bale. Mabiit lang nga urayan tal daw itan. Sumagmamanula ang bulanan, agawid akon. Wow! Nagpintas ka, nagdakkel to'y balay mo, Alvin. Magustuhan ka di mo lang, Faye, sweetheart. Ay no, jak lang pagaro pa kastoy kadakkel, ti pinaaramid mo a balay mo. Balay ta, Faye. Manipod ita, dito yan ti pagnaidan ta. Talaga? O sige, kaya't ko, Alvin. Kasano? Panawa mong ti trabaho mi jay club? Sige. Sikat ti makaamo, Alvin. Napanan ti konsensyam, Alvin. Apay, di ka maasyan kan ni Juna anubiam. Kan di ka mabain, iti kastangar aramidam, Ni Juna tinaggastaws dito'y impatakderyo abalay. Ang sabali a babae, tingkabalay mo dito'y. Sinako ni Jonah, nanang. Anya? Kastalak-kalakakin ka ti panangisinam itinubiam. Kalpasan ti adaw, rigrigat na ijay abroad, tapno makabalay kayo laan. Ita, sinaam, nagloko kan. Kasta talaga, nanang. Sana balay, taman nakaawat ni Jonah. Patsyak, maawatan nak day chay. Kay, kasanaon to'y balayaw. Balay ko lang day toy. Tanay nagan kanyak. Awan nagan ni Jonah ditoy. Awan laban na. Ang mapay, di ka makonsensya. Almanam, tisaan mo ako kwa. Kukwak day toy. Siyak tinainagan ditoy kunak maning. Di kukwak. Nagpintas ti balay mi kan ni Alvin. Kasladyak pa'y lapatsin nga dan balay mi itinobyok. Di na amo nga itati sa sangpet ko. Iso asigurado ang maklaat na jay. Agtuktok akon. Alvin, ada akon.
Apay di mo imbagbagat isasangpat mo. Hanya kamatan. Ha? Apay akas ta teacher mo? Saan kan samat ang naragsakit sa sangpet ko, Alvin? Ako, Alvin, sweetheart. Sino di sa ngayilim? ako, karuba mi, sweetheart. Sino day ta babae, Alvin? Faye, sweetheart, sumrag ka pa lang iti silid ta. Di ka pumanaw si ka babae! Anay ko, di ko po! Anit basol ko ken ka! Sino day ta babae ko, nak, Alvin? Nobiyak ni Faye, Jonah. Ipotom. Alvin! Ladinitak, Jonah, na magsinatan. Tani Faye, ti ayatek. Iso ti kalaysak, ken ikabalay ko. Ania! Daklay pangaro pakas ti pagbanagan ti relasyon nyo ti nobyom anak ko. Awanon po, hindi dyan, Alvin. Nasakit tinakam ko kapoy tinaramid na. Nagsakit tatang. Ala, di mo ni Del ti baging kankwana. Andal sa bali kadantin nana. Iso na lang. Awan nagmamaayan, tinagbamban kami di abroad. Lino ko nakamat di nobyo. Tatang, anya ti aramidak. Pangasim, Faye. Di na ko mapanawan. Pakawanan na no inlimad ko ti kaadat no biyak. Ang sikat ti ayayatek. Sina akong dadya babae. Jacqueline Pakarop, akwarta gayam tinobyam, tinaaramat itipan akaipatakder to'y balay mo. Inalilaw na, Calvin. Nangagbumat, saan ka ni? Sikat ti pinilik. Sorry. Ngam, naupayakin kan, Alvin. Iswa panawan kan. Ket awan karbengam amang lapid kanyak, iti ipapanaw ko. Jonah, pimanawan ni Faye. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saanan, Alvin? Di na daal mo namin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Iso na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awan ka din namnama ang maurnos ta ti amin. Awanan, Alvin. Katagpakpakaasiak. Isublim ti impaw-paw it ko akwarta. Tangay si katinainagan iti balay. Bayadam nga ron ti kwartak. Iti anyaga po. Adda aya kasuratan ta akwartam tinagastos iti balay. Awan. Ha? Uray asino pa iti pagpatulungan. Awan laban mo. Iso ala dingi tagmet. Awan maalam makwarta kanya. Nasaya ata nagsublikan dito abroad. Ay, kasla nagpukaw nga asok tinagbambanugam dito abroad. Di kan tumaddumdum ngag idi. Uwan nga rod, Manong. Maamiris ko itan. Ala, saan pa nala daw ti amin ading ko? Anong sam ati mang rugi manen? Ket amom ton sumaruno. Pag nakmam kan pagadalam daw ito napasamakan ka. Wan? Alvin, Aldawan, apaya di ka pa ila bumangon dita. Mano nga Aldawan nakasta ka? Kaskalag, sakay. Nakapsutak na nang jak maawatan ti bagik. Jak makaturturog iti terapi. Kena makaturog ak basit. Agkakadakas ti may tagtagahinap ko. Makitkitak dagiti na bayagan na natay. Anya, nana, abay, anyat mariknam aya. Basta nakapsutak. Kanawan ganas ko amangan. Anya, ay, ipandakalaan nga ni di ospital, anak ka. Nangagmaw timbaga ti doktor anak ka. Nadaan ka kan ti sakit asa na maagasan. Amay asak pa'y tatang. Diyak pa'y kayan ti matay. Dayjay lakit di afe, tinakaalaam iti day taasakit mo, anak ko. Ta isulaang may tiin kabalay mo. Diyan pa'y kayan ti matay nanang. Agpahagasak dito ospital.
Ni Alvin tagvid video call. Anya nga tatiba gada ito at tao. Hello? Hello, Jonah. Kumusta ka? Ha? Alvin? Si kakadidaytan? Ape ang nagkutong ka. Ada sana magasa na sakit ko. Isumaw madaling tiapit ko. Naalak na ito hitid babae na karelasyon ko. Anya? Ngimsakbay nga ipulang ko tibiyag ko. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan mo. Nagbasulakan ka. Gapoy iti panang lukukan ka. Sapay kumata mapakawan na, Jonah. Ala, wen, napakawan kan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Linipat kong tinapalabas, Alvin. Agyamanak. Nalokayan ti barukong ko amatay. Sige nga. Tama ba nugak nga agsawa, Jonah? Bye. Bye. Asino, ti kina-video call mo, Jonah? Ni Alvin, Manong. Nakapsutan ta da kanon na dagsa na sakit na. Kat umadan ni kanon ti apit na. Nagkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na. Anya? Ay, masya naklakat nga rod iti langana. Naggutong. Kan nakapsut nga agsao. Bakit inkasabtan ng iti agsangpay na may makilamay. Nala, mabait laeng nga raw. Makipaglading itak iti napasamak kina Alvin, nana. Tata. Ha? Ha? Si kamat gaya man Jonah. Si magpat kagaya man manipo ni Jamraul. Uwan, tata. Ta nagbakasyonak manan. Ay, nasaya at atay may kabalasang kau. Daytoy kat napagsaritaan main nga gasawa. Amo may tinaramid ti anak mi ken kabalasang kau. Ti panamluko na ken ka. Plano mi nga main nga ilako ti luti ni Alvin. Ken ti balay a pinatakder mo. Ket numanaw ti nagastos mo iti balay. Isublimin to ken kabalasang ko. Ani, sa anak mo't ngagsingsingir, nana. Basta bayadan minto na dyan, Jonah. Sa mo may nagbanlugam na dyan kwarta. Isa mayat ka man kan saan. Isublimit ti kwartam, apa man na malakom iti house and lot. Ala, da kayo nga rod ti makaam mo. Awan na saya tapag tungpalam no manang gundaway ka iti padam a tao. Iti sabali a bangir, di ka paalilaw iti nasamiit asarita, tado dagiti tattao a managin kukuna. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, di ti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless, iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Perlin, adda kadwa kasing mangpet, ni tatam at jud. Isu ti agbalin ama ikadwa nga amam. Ha? Napintas to'y anak mo, Susan. Ay kawan at jud. Imalamot la kanya Oh, Perlin, agmanukan ka ni tatam at jud. Inak pa agluto, nanang. Na. Perlin, mabit man lang. Ay, po. Nagbastos mo day tang anak ko. May bayamon, Susan. Di mong ungtan. Maikawa siguro, tanda akong anobyo. Di na siguro namnamaan na mangisangpot ka iti lalaki di balayaw. Ala. Paspasin siya amon ti anak ko, Jude. Oh my God, ta isimpatan dagiti gargaret mo iti selegta.
Anyat sang sangitam, Perlin? Awan, nanang. Ibagam te paiso. Anyat sang sangitam, ah? Di ka di maipapan ka ni Jud. Apay,